Адамга эң кыйыны күн сайын адам болуу деген улуу сөз залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовго таандык. Албетте анын айтып өткүс түгөнгүс ааламы бар өзгөчө сыймыктуу инсан. Урп адатын унутуп, кайсы ким доллар берсе эле ошол жака чуркап барып, эмне десең ошонун баарын аткарууга даяр. Ошол биздин азыркы алабалыбыз, кемчилигибизди көрсөтүүгө аракеттендим. Ал жүрүп отуруп, ал эмес тетиги тоо таштын арасында мөңгүнүн үстүндө жүргөн тетиги илбирс жаа баштарга чейин жетти. Ошол базардын экономикасынын күч кубаты ушунчалык да. Азыркы жаштар үчүн интеллектүүлүккө, билимге, чыгармачылыкка алып баруучу бардык жолдор ачык. Бирок интеллектта, эрудицияда адамга өзүнүн өзү келбейт. Аны да күрөш менен алуу керек. Чыңгыз Айтматов. Дүйнөдөгү адам баласынын баары ушундай бир тилекте, бир ниетте, бирине-бири жакшылык кылып, өз уул балдарын ушунчалык сүйүшсө, ушунчалык күтүшсө, балким согуш болбос беле. Чыңгыз Айтматов. Адам баласы көчмөн жашаган, бузуйдун артык жай ойлоп табай элек турат. Бузуй жараттык, өз элинин акыл оюнан чыккан ажайып үй турбайбы? Анын ар бир тетиги муундан муун жараткан улуу өнөрдүн жемиши турбайбы? Чыңгыз Айтматов. Ошонун эртесинде күндүгүндөй станцияга келип, каш караганда кайра айылга жол таптык. Данияр алдыбызда кетип бара жаткан. Анын таарынчысы, ызасы жазылдыбы биле алган жокпуз. Аны билүү да кыйын эле. Ортобузда эшикте болгонсуп, Данияр мурдагындай эле бир сырдуу, токтоо мүнөз. Болгондо кече ал жараттын аябай эле окустанып алса керек. Демейдилген катуураак аксак, өзгөчө кап көтөргөндө кыйналып сезилип эле турду. Чыңгыз Айтматов. Атаганат, адамдын жарты өмүрү кыял менен өтөт белем. Өмүр чиркен ошондуктан таттуу белем, кыялыңдын баары орундала бербегендиктен адам өмүрү кымбат белем. Чыңгыз Айтматов. Адам акылынын жаркыны өчүп, дүйнө тепкен кесири башынан ашса, арты жаман, кесепети калайын жутка тиет. Чыңгыз Айтматов. Адамдын башына чындыр келгенде, шатырата түкө жайкы жагына эмес. Адамдын өз аракетинен, турмушка, элге ыңгамы мүнөзүнөн бирине-бири жалганып, өлчүп, талай болуп аталып келет. Ошентип, тапкан талай кымбат турбайбы. Чыңгыз Айтматов. Кечирбес элем, душманымды эзелде кечирбейм. Бирок заманама кек сактаган жерим жок. Арты кайрылуу болсун, антсе да согушта доом көп. Атылган ок, төгүлгөн кан, тарафтын эсебинде, ал эми адамдын бүлүнгөн өмүрүчү, аны кайсы эсепке ыйгарып, тарафтын кайсы бетине жазабыз, аны үчүн ким жооп берет? Чыңгыз Айтматов. Баарынан аяры баланын жан дүйнөсү. Баланын назик сезимин бузбоо керек. Жанын жашык кылбоо керек. Адам да ушундай жаралган турат. Адамдын жанын муздатып, тоңдуруп алуу оңой. Аны кайра эритүү кыйын. Кыйын түгүл мүмкүн эмес. Ошондо улам жарым жан балдар чыгат тура өсүп. Чыңгыз Айтматов. Ата, эне, кургур баланы көп жашайт. Өмүрү узун болот, ченемсиз узун болот. Чеги көрүнбөгөн узун өмүрлүү бала туулат деген үмүт менен күтөт да, болбосо бала жаратып, адамдардын азабын тартып. Эмне? Чыңгыз Айтматов. Үйдөн айланайын апакем. Мен сени кандай киши экениңди билбесем, бул катты жазбайт болчумун. Сенин акылмандыгыңа, кайратыңа, сенин күчүңө ишенип жазып отурам.
Ошентсе да эмне деп түшүндүрүп, эмне деп айтууга сөз таба албай, ана кандай акпаратты тиктеп отурган кезим. Акыр түбү менин кылган ишимди туура деп табарсың. Мен ага өзүмө ишенгенде ишенем. Ооба, апа сөзсүз мени туура дээрсиң. Антсе да түшүнсөң да жүрөгүңдүн түпкүрүндө мага деген айтылбаган суроом калат. Балам, кантип өз өмүрүңдү кыйдың? Адамга бир гана жолу берүүчү бул жарык дүйнө менен кантип өзүң эле коштошуп кете бердиң? Чыңгыз Айтматов. Эч ким маңдайына чийилген жазмышты озунуп болбой албайт. Буйруган нерсени дал мөртүндө көрөт. Антпесе тагдырдын тагдырлы касиети кайсы? Те ал мустактан оболу, аалам болголу, ааламатка конгону барып келип дале баягы тагдырына ылайык бейишне сүрүлгөн. Адам ата о эненин заманынан бери ушунубуз ушу. Ошол күндөн ушул күн тагдырдын сыры дамаамат жалпыбызды чогуу, ар кимибизди жеке сарсанага малып, табышмага айланып калганы. Чыңгыз Айтматов. Элди түбөлүк эл кылып турган анын тили. Ал чоңбу, кичинеби, анысына карабай түбөлүктүүлүк үчүн умтулат. Замандан заман өтүп, кыргыз тили жашап турганда, манас эпосу кыргыз элинин туу чокусу боюнча кала берет. Чыңгыз Айтматов. Kıranların kıranı ötüp gitti, unutuldu gördüm. Allah söyledi. Kıranların kıranı kaleminin bağındırgan ağlamda zalkar öttü, yurtu kaldı ardınandı. Gitti bir ok, düğmeyi darlap, kırgızın akbeyil doğarmanı. Çыңгыз'a da adam zattan öğrenir. Kırgız emes özbek kazak tuğandın, namsan korkop durgan ol dedi. Kodumuz siz kayıtığa talat şaharı, kullandıkan bizden başka dalaylarda Kırgızga rızkılaş kıldınız değil, dünyada ağaç olacak adamlarda. Talantına tam verişe aralar, doğulur cana talalar. Gül sarat, Yebakçer'de, Tegeren'de, kıyılat, gül sarıga tenkelbede, Camila, Törmeyle Barena'nın Kırgız'dan keşik çalıştı sebelerinde. Adamdın akılının kıyamatı, adamza takdırının kıyamatı, ağlamga aldın ala berdin aydı, arkalar oy güvendin kıyamadın. Düşünün, düğünü kollup sizde bugün, tükündüz, tirülüktün ziyamadın. Düğünü bilet zaten Kırgız. Kulunu Kırgız'ın adı Çыңгыз. Tanlattım, dalaylarda tamşandırgan, talantı tankı çıkan çoğun Çыңгыз. Köpkeli, bizim adat saltımızga, жазганы өрнөк болгон жалпыбызга дүйнөнү дөңгөрөткөн алып жазуучу атабыз Чыңгыз бүгүн 90 жашта. Эстен чыкпыз. Кыргыздын кыраны бар аты Чыңгыз. Кайсы элге барса да тааный турган Кыргыздын паспорту бар аты Чыңгыз. Түмөн жыл өтсө да унутулбус. Türkiye'nin жазалары бар аты Чыңгыз. Түптү эл түбөлүккө такталсын деп теңирим тартуу кылган өчмөс Чыңгыз. Теңир ана узулана жыбыры. Санкылымдын кыйын делер артынан агатындыш жаралар ким билет. Эс калтырып оозу баскан жолуна. Көктү жанып жолго сутуп doğruna, çolbon cıldız, Kırgız'ın Çingiz'e, tanık değilin, Betkul komuna. Anzorunda Kuday'a çatpağına oylukta, kolba düşkön kullardan çarşıntı sırayla alıp, başına canı soyulan dövünün derisini giyiz. En dağlara taşlar geçecek. Öldüğü kalkanı, hak deyin,
Tahtır eşte yalgısman körüp bolup kala berdi. Oğlum! Jolaman! Oğlum! Düşman! Oğlum! Jolaman! Düşman! Ne oluyor nenem? Jolama düşman! Öldürüm! Oğlum! Ben sen kaç düşman Sen düşmansın Jolama öldürüm! Oğlum! Yaşlanma etçi beni. Bul ben nenem mi? Benim anlam yok! Oğlum! Adam sormasın. Ben sen nenem mi? Oğlum! Sen düşmansın! Oğlum! Çok da geldi. Açıkta bilesin mi? Atın Juan sen düşmansın! Allah seni anlamayacak oğlum. Senin adın Juan emez. Senin adın Jolaman. Atın Juan sen düşmansın! Oğlum, evde kılıçtan alan sen beni. Evde güzel tanrıyla gelsin bak aradım. Ben seni özetecek bütün benim bağlı. Bak Öztürk'ün Nayman eve gelirsin. Nayman düşman! Nayman düşman! Sen düşmansın Nayman! Nayman sen hiç kaça düşman mı olmaz babam. Hepsine gelip çıkar. Korktuğundan kere düşman Jolama öldürüm! Aslı! Bas! Aslı! Öldür adamı, öldür! Öldürüm! Öldürüm! Öyle düşman, öyle de. Ver çayla! 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 Aldın ama oğlum. Aslı! Bu Nayman, düşman. Sana hiç kaça dost olmaz. Bu Nayman! Bu Nayman, bu düşman. Dur sen bas! Dur değil! Vay, sevgilim, Nayman Bulut, esine gel oğlum.
Gözden de atı o geteli. Canıca bak. Özgürcüden geri sözünü kayıtalaç. Ölgünçe canınızga Çağbaz. Ökürsüz bir babaklı oluz. Başlığından ömrü oluz. İlbizlerin karanlığı uygun. Alarga öz güçlerinizin hoş ol. Hankenge, arka kılcanın kıpkızı koç kılgan işini reyiz. Hıpısı retin aşağıyız. Hana navadı tızıldata kuğanda, şunday bir rahat kabatan değilsin. Davay yolculardan dursanı tıratırdım. Acanakı domuz kamandı gelin jakmaydı. Buğsan korkundan çiçiği yet kurulma. Hayır ayaktu, Karabaşlığa getirir mi? Yok. Aldığın kural. Düt ötmesinin canı çıkacak. Anın önünde uçamayı bak. Havası var. Allah'sı var. Ne diyor korktular? Yok. Gediğin oldu. Halcak tezke. Hüngöyle bekliyor. Kuyruktan ışıyıp Kürt taşında gençler zürleştirmiş. Çağbaz Çaylar şozup derecesi uçundu. Bu ağacını satıldı. Çağbaz canım karşılıkta. Kurdaşının cıdı Nurdu yöntem Yekidip denizinin cıroğlu bu denizini attırdı. Asresanın cöbreli dürsülendim şahandan ayıplandım bazen. Benimsiz bir aktarla, evsiz, ezeksiz, emsetlerin canına, uçulara da Çağbaz. Bir gelkiye nurdan, günde dondu. Sıkınım çekti göğsümde, anamdan canıtmış olasında, canıtta söz olunduğun, güldümün canısı rızkı kancılar döndür. Bunun varsa, Cumhurda uyup, devlette döndü, aydarının arasına alınan aklımda belen, cestavatayı gündün, kalem, kanına, bunun varsa, Ataraktan toğla koydum, çay barışlamışlar, vay, Ocaktan, Edirne karması, Kaş kavakları görmüştüm, kaybolan kız kadın var, kıl bağlanan kaşın tutuyorsa. Anda gelince çoğunu, bütün ağlamdık muzikası, alandın mahluk, tutma kavanının, bozulmasında bozdu da çevirdi. Zavr kalbiye meyemine, zavr kalbiye meyemine, Ocaktan, zavr kalbiye Çoğunlukla Oscar, alın cepey, suyurup gider. Anam var, öylesi ne kork. Eylesi balasına süt aymak böyle, yiyip verir. Gülcemal uşuntayda kızım ötüneyle jakşı mı? Ekilik duram deyip. Ana,
Азыр үйдү салып, анан столдо отурууга коноп кетебиз. Ошол жерде мен сага ак кемени көрсөтөм. Анча билбейсиң де. Geçirip kalgan деп, özüne özü aytmaudan murun Emray'ı su içerip maaf bolğonu rastladı. Bir tamçısı talgaga getirbeske, ayabay saklık menen sasıgan suudan obonu Kriskiге koyup berdi. Bala ocağını koş koldup julup aldı da aptıga jutup jiberdi. Anan Emray'ın özüne koydu. Balam, karmay turşu. Hiç. Siz kadar. Men öyle koy. Hiç abay. İyi balam. Kanda olup kaldın. İçine kanda olup olmasa. Sen korkup ol. Ananдағы esinde olsun. Adam. Baba balam. Ата, biz тамақ жебегенибизге көп болдуго. Адам баласы тамақ жебейт анчага чейин жашап алат. Суу болсо болду. Бирок сен аны ойлобогун. Кел андан көрө бир аз сөзөлү. Сага айтчу сөздөрүм бар. Akırından kararlı jер бетин каптады. Emray'ın оор ойго тунчугуп сүзүп баратат. Деңиз бетинде жалгыз калганымды кандай абалда калат? Жалгыз үмүтүм, өчөр жан үмүтүм. Абайким таптакыр ишке ашпас үмүтүм алды. Деңиз бети ачылгандай болсо, ак кишилердин денесине жолугуп каларыбыз ажап эмес. Эх, балам. Атаки! Ата! Қайда келдің, Атаки! Ата! Кешке жуық бала су ішпей шыдай албады. Ачкачылыктан ал кетип баш айланды. Bir учурда бала кайыктан чындан секирмей болду. Бирок алы келбеди. Мен сени жакшы көрөм, Йылдызым. Сен алдында эң бийикте, эң алыста турасың.
Eng çoğu, eng ulusu sensin. Sıradan ketpesin, ötpösün, ornunda dursan, men sana süzüp baratam. Thank you.